Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria bw'Ensoko TV na gukwandire nande andonsi asore nugusaba kwanenga ritweriga rie sabatoria kwirira senchirerengia abego kwegokire nemeroberio yagendrira sembe okurubaga kiete kachinga kechiga nechinga kibono ngo kwaligania semesa ya maiya kurwa Ensoko ensa emo asobotuko boiga bwa gatano na rimo mutinyi no yo gatano na rimo mwaka no gwechirubere 20 na isano ne monche nkoro kwa Clinton Ndigi haseri baga ria Kelvin Mogoi na Felistas Kabendi habutogo chia kubwata no botuko bwara kuri ase studio ya kabere kwene kiamerugine chibicha na chiko chira senchirerengia togo sabiro karanso ikobe na itokurbono oika omwerio senge nchemesa ya maiya kurwa Ensoko ensa emo achakirabo. Karibu sana mwanchumu rigereria ase ensemega bono kumanya senchira yobo ikireno ase togo chaka noroboti rwaene kiwe marogoba ya rero ase skuru yabamura ya Nyambalia ya nyarokoba gikubwata umuriro ase ensemo yokubekira hebito bya igendo kyare ntobwa ase gati ya borokya abego habaibori ne yamate tanene skuru yo habekira na senseme yo baene kya kubwatrana na babwata rikuru ase serikali county ya Nyamira kwene kya gokeya umuriro yo ase ondebwensi atanyarkoba ga kumia mwarimu monne nigo aesokia na kwene kya kore kya sate evidence mo yabwata umuriro tiare ngange na se oboraro bwa aborokiwa na boigo ase ebirasi ba kwenekeria amasoma abo igati abebori baikira na senseme yo nigo bono barokiri obwoba bwabo hasabange baenekire kuborio botendrwe skuru inyarkoba ge kubaigorra haborko babagenda na bonka kero barigetia kwenekyo boterrubu kurendrwa bairanere chiseme chabo Moleta Rosri Nyaboke Mwebole Nyambalia senior high school goto ngo muriro gwatu Nyambalia tutakorora abana ngondo mwebole bu grade 10 goto tutakorora abana na kiba miete senge mero yabe tu school gweta so tutakorora abana tutagwa abana betogenda borobo because botuko bana no botambe bakia babona mugaso then we are fearing of botuko na kibora era ka abana betu batabalema. Tension is very high. Pare kwanja bune school batogorera bato abana balitoraiga mwebole oraiga aiwo mwana yagende nere. As my parents in Nyambalia, I have a son in Form 4 Silver. It has been a devastating afternoon when we received the news that Nyambalia has been set, the studio have set Nyambalia school on fire. That is why we are all assembled here. One, I want to appreciate the community and the school for what they have done to contain the fire, and we've been informed our children are all okay. This evening, what we want, the chairman has addressed us, yes, and we appreciate that, but he's asking us to leave and wait tomorrow for the boys to be released from home. And all we are saying, those of us who are here, we need to go with our children. Skuru ya Nyambali mwana nengara Form 4 Alpha betwegwa mubaso kana nororo rwo mubiri lakini bo muliro lakini skuru te yechi twaja honga nesto yekibando yayi ono asenge njo bali muta yuji skuru cya ire kirase abo tore ko aninga yariko jana kana to ende na abana aba kali tora twara bali muto bakwanire egere bayira ne bali Mwancho murigeria nemeroberio ya berege kwene kiwasa matuko abwangwega seri tukoria rero boigo heskuru ya banyaruka ya Sironga ya nyarokoba kegosie kwa kubwatakana ne chunkuma chene kiwasa nsemeyo na boigo bwoba egati ya obotendrwe skuru na borokiwa ase ya nyarokoba kegosie kwa segeka getaramanyo obuseketa manyiri gochakira bonega ase aborokiwa bakagere kwerenda chiseme chabo ase amatuko alibosio igo mwancho murigeria heskuru ya banyaruka ya Sironga nero ya nyarokoba kegosie kwa kubwatakana no bwobo kwenekiwa kusambugo cyuskuro kugenda takone kwa sechinsemo tukuskabosia sere orbotironde umukonyi bumure w'icyama ya Jubilee Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i
Itukoria rero nigaikirana somo iga we kanisa yigi Adventista ase county ya Meru ase anyarkobaga kwariganirwa noyo okabeire homo waziri Peter Munya ase anyarkobaga gokwandra mange ayo agendrete kwenekiwa ase sekta ye Chisemi muske Matiang'i nigobono haruro koboria gocha somo raibwense na serikali ya Kenya Kwanza kwenekia ngobekere hemiroberio yogosanga na abarai bonsi tofauti chage siasa chibekire nsema kwenekia una sekta ye Chisemi ne chikorigerwa ase nchira yoboikirano kubwatekana nebikore biri byabere bikwenekiwa samatuka bwangoyo. More you can do as a patriot to your country than to serve it and serve it honestly. We want to serve very sincerely. There are challenges in this country. As of this morning I was counting, over 15 schools are closed. We have very fundamental challenges. In fact, today, I would like to step out of the political thing and speak as a responsible parent and a responsible citizen and ask the minister and the people in the education sector. It's abundantly clear that you have a problem and you have a crisis. And there is no reason why to be arrogant and refuse to accept what everyone can see. Muko na shida. And the sector has been very badly mismanaged. Next week when we have the retreat with my colleagues in the opposition, I'm going to plead with them that we now look for an opportunity for an all-parties conversation on the education sector in the country. Because you see, we can keep pointing fingers at the government and blaming the government and saying this and saying that. We look like irresponsible people. Our children are suffering and we are spending time calling each other names, saying it's him who's wrong, it's her who has not done this, it's this one who has not done this. Personally, I would like to say sincerely, as a believer, that on that one issue, we can have whatever political differences we have or whatever it is, but on that one issue, and I hope His Excellency, our President, because we respect the Constitution and we have to respect the Constitution. William Ruto is our President under the law, and we suspended the Constitution. So I hope our President will see it as a genuine and sincere need for us to have an all-parties conversation on the education sector in the country. Because it's a crisis and it is going to blow up sooner than we think. Because when you see the number of kids we are losing in school, 21 burning to ashes, 16 dead, and as my brother says, principals are not able to run schools, they have no money, and the cost is 110,000. We look at those fee schedules, I look at them, I have relatives, we are educating people. I don't think there's anybody here who's not educating a child, even if they are not yours biologically. We're educating a lot of people, relatives and so on. I ask myself, who's going to pay a national school fee of 115,000? Manjumurigeria tuko sababu to rumbo chikonyar koba bokwenekiwa na bigo chiskure chichisiekire kwenekia nkwiranira chire chisemi chabo na basiria magemabo kubwatakana ni basikone emero yaberege kwenekiwa tugutomengoro ya bene na bali bagendete konyoro pobweni ase chinyagitari au tukubagandria obobwenia bwa bwango tuguskabosio tutikarita asengane yo chisemi soroboti kubwatia bono buna enchira eyemo Kina chisemi hasense mo ibunge nyaribari masaba nigo mheshimiwa Dr. Daniel Manduku wetera sikigancha kia NGCDF agachire birasi 15 na bibere bya JSS yebibira chiwosira chisemi na gokonya borokyo kwegenderia na masomo abo ka ukora negetasene kigagia Nsoko TV wetera senchira yesime muske Manduku nigo baigate bire hemirobirio neroro yokonekia kira award me ibunge yo nechikonyara kobage kwagachirwa echiro yekerero irachikoba konya bamenyi bense mo ibunge nyaribari masaba kwegenderia kwenyora hengeria yabo eliko bakandira bana babo nebone school fees. Ebunge ya Nyaribari Masaba igotoka ase county ya Kisii nigo erigetie kurikio mugano asogokinia sector chisemi ekero homoroberio homo yabo masomo origetie gwikiranirwa asobo ikirano iga Kenya nigo ekirenga kirekemo okoenekia amagacho ase chiskuru au ngoikiranare ase birengo biribiganeiri erinde gokonya borokwa otwara chinga kichinyororo asoko genderia marorabo okonganya gochia somorobiri muyabo masomo OCBE nigo ochetena makongwaye kugania gokabaroro gokwagachwa ane mono hibirasi bya JSS iri wisanikia umubaro monge bwa borki wa sechiskuru au mujumbe wense mu ibunge Nyaribari Masaba mheshimiwa Daniel Manduku ka okwana negetoseni gi Nsoko TV wetera senchira yesimi nigo aene kiribuna ABCA gwetera sekigancha ya CDF nigo yagachire hibirasi 15 bibere ase 10 byaerire 5 bibere nigo bigendete kwagachwa ase bira ikirana asa matukagocha tuachakerete kwa cha school cha primary tukachaka kabika chikoroba
ase chiskuru ikomera isana ibere 17 schools twanyare tu korangi komi chine jiganda na nendo bwate chigoro chinde chigo chisana igaso mwako chamwe chaka sotora nyore twaga chire chiskuru emerongo ibere na isato 3 schools amagacho hayegamaiya habwate chinyasi chinya oburabu ebirogo byekerero byo gosomera negatie binde binge ase skuru echitago eria nyanturago eya getacho sosera masimba negatie chinde nigo birene kerengekemo komokonya omorokyo gotwara chinga kichinyororo gwikirene chiseme chiaya. Each has 4 classrooms, modern desks, tile floors and perfect lighting. Kurende chiseme tari kiro chichoka chireri bagari tangani muske manduko nigo akoerera buna emeroberio yokoene kya chichiro nkwagacho chirekera Eward asa atebire gwikira boniga eri aramasha amoneria masimba niga magachabo aikiranire asa baibori barache konyora ribaga ryokoene kya obonchereria bwabo eri konyora chibesa kirache kubakonya gusira chiseme kya abana babo ndobwate nayo chichiro betu akore kwagache yamba aramasha ni ndia masimba ni chiro ya gatatu ni chake ni takiriwe chaka ari bodi ya susu nene ko bwatinde gusinyora chiro chindibere yirinde tuirekere ward tuare at least chire kuri skuru y'oboroso echitago eria nyanturago wike eria masimba amona gisusu ebunge nyari bari masaba nigo erigetie kubeka oboroso bw'echisemi asegesa kukereo amoneke gocha yamba aramasha ni ndia masimba ni chiro ya gatatu ni chake ni takiriwe chaka ari bodi ya susu nene ko bwatinde gusinyora chiro chindibere yirinde tuirekere ward tuare at least chire kuri skuru y'oboroso echitago eria nyanturago wike eria masimba amona gisusu ebunge nyari bari masaba nigo erigetie kubeka oboroso bw'echisemi asegesa kukereo amoneke gocha Clinton Ndigi, Ensoko TV. Tugotikana nechisemi togosikabosio mwanchumo rigereria soroboti ronde murwandiria bwekerego kyobojumbe bwense muibunge abo machoge chache Zakario Nduso nigo bono hasegetira bagusi bonsi bari batarairikia koba bakichikura konekia nkwirikia bari helikomenta umubaro wabakichikura emyorogongoro bagusi kaukwana hase chinsemo chabo machoge chache ime county ya Kisii. Nduso nigo bono haruro kubori gochasigesa kokyo magusi konekia ngo cha Keramo chinga kichonsi hanne chinga kichiga orogongoro rorochie hase obochoryo bonene umwaka ogocha nigo boigo hagendrire kwa hokoboko hoyo kwa biru waziri boborindi bweme Muske Fred Matiang'i ase hobochia kurwandira hekerego kyobora ibwense kinende bu machoge mumaete nga ebintu mbire buya o machogo babori amange na baragotebye no babori gaiganga balenga banyorire basari na baragotebye nga bana korra basari asegweta nande bu machogoka asa abana batari konyora chibasari nande tokoriguke ngaseti kero mwaka nga basari yaitari boronge Onduso lendo yo Olympic yosomia abana era bintu bune bitako bikora ekogera goikansomia abana babantu onyengo sombaka chintakana ngakinda aliye basari abana nabutegemeo letu la kesho naende einerega sitekere gokorwa kida ityo kwana yara mange abantu baito mumanyete muna balirete iga oyo Matiang'i bweka na Jubilee elineri chuma lya Matiang'i lya ikirega iga ono munandiri chuma lya Matiang'i goikantebe ngaki abagusito gende sabari yemo ego ika 2027 lakini sabari ya mambia nderego chaka tobe tujiweke tayari yani tujitayarishe ntoligo chikoende sabari ya 27 onye ntole chika kurubono ntole tayarisha kurubono abana baitu bali abake bara babwate bibande naende babwate voters card ache koria la isireronga adu sabari tabwate noneke bande igo bono abantu nabange batakabwate ibande seita igo ngachikura cheitonjire seita chisale nyinge sana bono adu sabadi oyo mosande oyone Jumatatu ndegete kumubwatie kebande maambi saa 2 igo ngano mokia kero montatu ale kebande na ndatu ale voters card na abantu baito bara ine rese gito bwate abana baito baje gukora form 4
na barabuto babwati ibande bonsi pi abagusinto gende segibu na abantu abaliri tutabwati silaha tuende vita tukiwa tayari. Igo tujitayarishe kuanzia sasa, watoto wetu wawe tayari tufanye vita. Tukuskabosio mwanchumo rigaria ensi ya Kenya nigegendrete kobeka hemiroberio yogo etanga kuruase okwambakiro kuburire bwa Ebola weterase iwizara yobochenu omusomo nase wizara yo mirimo thoni kagukwana hase ekaunti ya Busia ikobona nyarikoba kagotebe serikali yabikire miroberio yokoene kiabuna nechiko nyarikoba ikobeke miroberio yogo yokoringoria ababire bonsi bari bagoso sensi ya Kenya weterase omubago yora sensi ya Kenya neri ya Uganda satebire abarwaria kurwase serikali enene ne serikali ya county niko banyorere amaigerio aisaine kwana kiango ikirania bare ebikore buse kwikirana bare miroberio yokobabwenia abana inchase bonatebire kwikira boniga niko bono abantu 50 na kianda banyare koba bakorengwa unenchire moyo gochia kwana kia busembare noboriro bwa Ebola. As at today we have 59 suspected cases that we have taken their samples to the lab, and none of them is positive. All of them are negative. And we are praying that in Kenya, we will not have any positive case. Today we were at Jomo Kenyatta International Airport. We identified the gaps that were there and we have been able to fix them. We have now come to Malaba, and Malaba is a very, very important border. Now that we are actually bordering Uganda, and Uganda, they already have confirmed cases. This border point, we have about 1,500 to 2,000 through here on a daily basis. If you look at the inbound trucks that come through, we have about 300 of them on a daily basis. So it's a very, very busy border. And because of proximity to Uganda, we are very keen that we are at high risk. From the national government coming all to the county government, we have been able to enhance our surveillance. So our surveillance teams are working day and night to ensure that we can pick on spots or areas for response. We have also been able to strengthen our laboratory. You have heard and we have said again and again, we have KEMRI Nairobi, KEMRI Kisumu. We have our national public health laboratories. We have a mobile laboratory that is able to test the sample has Ebola pathogens. Equally, we are a laboratory that is able to test and see whether the sample has Ebola pathogens. Equally, we are having ongoing trainings for health. Guska fosi mwanchumo rigeria soroboti ronde homonogeri bwe bunge henene mheshimiwa Moses Wetangula nigobono hanyare koba gakoboria habana inchi kurwase ensemo yorgongo rwa Western Kenya na bwega bara ibali bachodre kone kiango cha baramo gusira serikali ya bono ya Kenya kwanza elinde chikone kia huikirania hamagendro niga muigerero muraibu ense William Ruto hasemirobere ya magendro elia watu kirase chinsemo haiga Kenya anemona sensemeyo ya Western Kenya wanatembea Kenya mzima wakiweka Wakenya pamoja, wakiona kwamba kila Mkenya anainuliwa. Na kusema hapa Busia, Bwana Spika, hapa Busia kura yetu tulikuwa tunapigia Raila Amolo Odinga ya president. Lakini vile Raila Amolo Odinga alienda, alisema tubaki na William Samoei Ruto. Wale wanapinga isolation center hawajui kitu wanafanya. Nyinyi mnakaa mipaka za Uganda na Kenya. Munahitaji muwe secured, muwe safe. Kama ugonjwa ikishuka, lazima Wakenya watibiwe na lazima wawe na isolation center ya kuchunga Wakenya. Wale wanatabiri ukabila na fujo, tuambie shetani afanye namna gani? Tusaidie rais wetu. Nyinyi hapa Malaba mnajua kwa miaka 10 Rais Uhuru Kenyatta, rais wetu mstaafu, na yeye ndiye peke yake rais wetu wa zamani bado yuko hai. Alikanyaka hapa Malaba mara ngapi? Ruto amekuwa hapa mara ngapi kwa miaka 3? Wa soko, tumekuwa na rally hapa town, tumekuja hapa Amagoro,
tumekuwa kule Machakusi, tumekuwa pale Amukura, tumekuwa pale Alupe, tumekuwa pale Busia Town, tumekuwa Kaukwana hase umuigo yoyo wigo mwanchu murigeria homonogeri hoyubwe bunge enene nigo aikira nase umuiga buko basira kiuchumi abwatani be sekta ya bodaboda sense moy bunge ya Tesonot muskiwe tangula nigo bono haruro koboria gochiasa abwatani be sekta ya bodaboda ko ene kyabuna nkubeka bara maskani asemero berio yabo ya kirari tuko kobeka omorembe na bigo gwetanga kurwase siasa chiokorenta chibura buru aseme sangerkano au leo tukisaidia vijana kwa boda. Nimekuwa kule Rwanda, kule Vihiga, na nikaambiwa ile shida vijana wa boda wanapata ni kuangaishwa na majambazi wa kuiba pikipiki. Saa zingine munaangaishwa pia na walinda ulinzi wetu. Mimi nataka kuwashauri watu wetu wa ulinda ulinzi, OCPD ukiwa hapa, vijana wakiwa na shida kidogo kidogo wasaidie kutatua, kwa sababu boda is a revolution in our rural transport. Mahali gari haiwezi kufika, boda inafika, na inafika haraka kusafirisha mwananchi, kusafirisha mizigo na kusaidiana na kila mtu. Ndiyo tumekuja hapa kuona ya kwamba boda wetu lazima tuwapike check. Muwe na nidhamu, na hii sako yenu isikuwe pesa ya kuchukua na kumalizia kwa wasichana. Iwe pesa ya kuchukua na kujiinua kibiashara. Iwe pesa ya kuchukua na yenu. Hiyo pesa iwe ya kusaidia kujiinua, so that tomorrow is better than today. Today is better than yesterday in your lives. Na sisi tunaendelea kusukuma gurudumu yenu. Nyinyi vijana, nyinyi ndio tegemeo letu la kesho. Nasimama hapa kuwaomba na kuwarai, msitumiwe na wakora wa kisiasa. Mwenzako mwambie, leta mtoto yako ni chape. Kwa sababu wanasiasa watoto wao wako nyumbani, wako ng'ambo, wako kwingine. Lakini anakuambia wewe chukua jiwe, piga mwingine. Msifanye mambo kama hayo. Tunataka urafiki, tunataka upendano, na tunataka kujenga nchi yetu tukijua kila mtu ana haki ya kujivunia kuwa Mkenya. Mwancho murigeria buno toika omweria sense megentangani mesema ya kurwa ensoko ensa emo toskare nkure natura seka getere getamba sense mo ya kabere togantra go sangama. Eje Nensoko TV Oboroso bumugusi Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe yo kobugibune kederebe sakogwa eba koboria kajomongino yagokuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabu atimanga na gwanchereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba
ebetiri olegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigaria sensemega ya kabere mesema yakuru ensoko ensa emo miyamana soko ndrago sangana into na bono toko ndrago kumanyaria ne kiwa sorbo turuko bwatia niko bono bune nchira emo yoko baikange na ko bakonya haba menyete no borema ase county ya Machakos niko mugavana bwe county yo wa Vinyandeti achagire homoroberio bwokwena na chiwilcha na boigo amagoro wechiase habari bamenyete no borema senseme yo asate bire serikali yaye nigo yanyara ko bage kobeka hemeroberio yoko ene kyabona ko bakorere mirema bana inchi bonsi na boigo kwene kyanko babwatiranire bari bamenyete no borema ne banyore ribagario kwegendere. Mkiangalia hata zile mashini sisi tuko nazo hapa, tumeambiwa na Mr. President hizi mashini haziwezi kupatikana mahali pengine Kenya. Ya hapa sasa sisi tutaanzisha factory ya kutengeneza miguu, ndio watu wetu wa Machakos wasaidike, na hata wale wengine outside Machakos wafanye nini, wasaidike. Mimi nina furaha sana hapa, niko na 51 beneficiaries who are getting miguu yao leo from Machakos County. 51 of them. We have 5 from Kitui. We have 6. We have 3 from Makueni. We have 1 from Kajiado, 1 from Mandera, and 1 from Kilifi. Out of 68. Na najua hata kuna wengine hawajafanya nini, hawajakuja. So I want to assure you, hao hata 200 hawajapata watapata miguu. We are going to partner with feasibility. As a county, we will invest mpaka watu wetu tuwapatie dignity. Hii ni dignity ya maisha. Ni kitu muhimu sana kupatia mtu dignity. You know, unaweza kuwa umekatwa mguu nafikiria maisha imeisha. Haijaisha bwana. Life is just beginning now. Director ameniuliza ni devolve. Director ameniuliza ni devolve hii kwa sub county. Nitaenda kwa level 4, even if wakienda wapimiwe hapo, tunakuja tunatengeneza na tunapeleka wapi? Hapo. Tupeleke services closer to the Tukoskabusio mwanchomo rigereria siasa niko bono chia sabiro kwene kya nkotwara chire amaskani na boigo obotoereru
asekeria tebekane una chi siasa chimbe na boigo chime mekuru asabara ibage siasa ichira chekolenta hobobe ngo chira chekone kya goturubania omorembe kago kwana iga no mukonyi bo mu governor county ya Machakos Francis Mwangangi uyo tebire buna wanchiro kwa bare ko gandra koro chinkwana ichichire chimbe ngo chira chegochera abana inchi na kone kya goturubania omorembe kago kwana mwego mo matanga wene kiwa haso okomwenya hoyo kabero mu council wa county yo ngo bono Mwangangi aire okoboko hesabari yo koria ikergo kyobara ibwense yayo murawi kyama kya waipo mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka sasa bila bana inchi andamono kuruase orogongoro kwane kibona nkomo bwate siabale. Lazima niseme viongozi tuheshimiane. As much as we are saying we respect each other, kwa sababu as leaders anything that comes out of your mouth inaenda kwa raia, you cannot recall it. Tafadhali tukue na maturity in what we are doing. Siasa tutaendelea kufanya na at any given time we will have one governor. Itakuwa mbili, ni moja tu. Na mliamua 2022, hii ingine inakuja muamue na tuendelee. Ama namna gani? Sasa hii maneno tunakaa, nimesikia mtu amesema siasa imekuwa moto ukikuwa fani. No, we don't need that. As a country, not even as a county, we need to respect each other and the principles of democracy. My party leader, wa Wiper Patriotic Front, God willing, next president of the Republic of Kenya, the 6th, Kalonzo Musyoka. Na so tumuombe huyo kiongozi, tumuombe, si mtu wa kuvurugana, tumuombe sana. Hapo mbele tunaenda, we need a country, we go back to development path. Mahali waliachia na rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Mwai Kibaki, we need to pick this country from there and put it back on growth path. Mahali kila mtu kutakuwa na usalama, mahali unyakuaji, uporaji na wizi mwingi hakuna, vitu kama hizo. Ndio watu wetu tuweze kuendelea kama taifa. And also implementation of devolution. Hawa makasisi, viongozi wote, nyinyi hata wananchi mnajua, the best way to develop this country faster is through devolution. Haina njia ingine, lakini when we do real devolution, wananchi watapata maendeleo, barabara, kila kitu. Manchumurigeria nara yo hasenjira yobo ikirano kurwa semesa ya maya kurwa ensoko ensa emo otukubwara rombyo mona sogo sanga na intwe na boigono gosaba kwanenga gwesemire na kwemenya ali aene kiwe asechinsemo au asokobori yakoga ndote kwene kyogo cyase abayibori bonsi na boigo bari babegeta bana asechiskuru cyo bamenyo au kwenekia unankubwatirira bare emirobiri asengenche bikora byabere bikonekwa byabwango gabye chiskuru gosambwa nigo byabere byokobo yase na chika ukomanya eskuru yabanyaruka ya sironga yanyaruka bakegosie kwaritkori rero asobwoba banyaruka babo kwenekiwa kuru asegati ya borokiwa na borokia na boigo eskuru yabamura Nyambaria yanyarakobage kubwata umuriro uyu nyarakobago kurimigwa nababwatani kurwasa serikali county ya Nyamira nabigo kubwaterana naboroke nabigo ni amate etanaine eskuru yo igo mwanchu murigaria onye kubwata umwana hora se skuru ndeyonsi yo bamenyo boime enekia una ngo sangore na kubwateria emeroberio egendrete arrona kerotogendrete go sababoto erru unyara kwa babo kwenekiwa asesekti chisemi chinkuru kwa Clinton Ondigi, Kelvin Mogoi na Felistas Kabendi na butu abwatira na kwenekia marugini chibicha ngo chara senchirengia gendra gutoro burigerio bya tomera na sembe onyasaye kawanje.